Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Matayo ibice 19 umurongo wa 26. Matthew 19. Matayo ibice Matthew 19 chapter umurongo 19, wa 26. verse 26. Hallelujah. Hallelujah. Matayo 19 umurongo wa 26 avuga ngo Yesu arabitegereza arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Amen. 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 Hallelujah. 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 Oh, hallelujah. Hallelujah. Yesu arabitegereza areba Jesus looked at ubwoba them. bafite no gushidikanya, And so there are doubts and fear, arababwira ati and he said, ibyo ntibishobokera abantu with man this is ariko ku Mana impossible, byose birashoboka. but with God all things are possible. Hallelujah. Hallelujah. Abantu bafite ubwoba, bafite People have gushidikanya, fear, people have doubts. bafite ikibazo cy'amateka, People have the problem of the Bafite past that was not good. ikibazo People have the problem related to bihebye age, bacitse intege, and they are desperate and discouraged. uko Yesu avuze. But this is what Jesus is declaring. Aravuze ngo mwebwe ku bwanyu ntibishoboka, He is saying that with man or with you it is imbaraga impossible. zanyu ntacyo mwashobora, With your strength you can't do anything. ariko nje nshobora byose. But I am Almighty. Hallelujah. Hallelujah. Bakubwira ngo Imana ifite byose God has all, kandi iraguha umugisha, and He's going to give you a blessing. irakwagurira imbago, He's going to enlarge your causes. iraguha ibyo umutima wawe ushaka, He's going to grant the desires of your ntiwongere heart. kugira ubwoba. Don't be afraid. Hallelujah. 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 Twahanuriye urubyiruko, twahanuriye abamama, We twahanuriye prophesied to abapapa, the youth, we prophesied to the men and women, twavuze ngo itara ry'Uwiteka, umwuka w'Imana, and we say that the lamp of God, the Spirit of ububyutse God, bukomeye, ijambo great ry'Imana rigiye revival, kwinjira ahantu the Word hose. of God is going to penetrate in Asante different Yesu. places. Imana ishimwe cyane. Glory to our God. Ninje Uwiteka I, ukontorora the ibyo Lord, naremye, controls what ninje control what I ukontorora need. ibyo naremye ndi I, the Uwiteka, Lord, control what I ninje need. ubifiteho I ububasha, have authority over ninje them. utegeka I byose am the one who bikemera. command, and everything Hallelujah. comes to pass. Igihe cy'Imana, The time of God, amasengesho mu muryango, great prayers in the amasengesho families, mu rugo rwawe, prayers in your marriage, amasengesho, prayers, gukora kw'Imana, prayers the work of God, umuriro wa Yesu, the fire of Jesus, umwuka w'Uwiteka, the Spirit of God, gukora kw'Imana, the work of God, itara ry'Imana, the lamp of God, itangazo rya gihanuzi, the prophetic Riravuze ngo, announcement. It is saying imbaraga, power, amasengesho, prayers, gukizwa, salvation, guhinduka, transformation. kurinjiye mu bihugu byose, They are penetrating ahantu all hose, countries, in all ku places, migabane yose. in all continents. Imana kiranyereka n'abari mu mato God is showing to me even bazaza people in bahimbaza ships baramya Imana, that we batambira praise and Imana, worship bavuga God Imana mu and buryo declare bukomeye. or proclaim God. Ikintu kizabaho ni uko Something hazabaho ubwoba bukomeye There cyane, will be great fear kubera abantu bazaba bahimbaza Imana, because people will be praising kubera abantu God. bazaba baramya Imana, People will be worshiping bizaza God, bitera abantu benshi ubwoba, and that will be bavuge ngo terrifying niki people, kibaye, and they will be wondering what habaye is iki, happening. What is happening? ariko Uwiteka aravuze ngo But God is declaring ndabifunguye ndi that Imana, I am declaring that Kandi I am bizaba. God, and they will come to pass. muzabibona. You will see them coming to pass. Muzabibonesha amaso. You will see them with your naked Hallelujah. eyes. Hallelujah. kumubona ingo abantu basenya ingo, divorce n'ibindi byinshi. As you see many people Imana breaking irambwiye up ngo mu in gihe their kigiye marriages, kuzaza, God is saying that in the coming time, abantu bose batandukanye, buri wese agiye kuza ashaka uwo batandukanye, kuko hagiye kuza imbaraga zikomeye. all people divorced will have the strength to
reconcile together. They will agiye be looking kumanuka for ijwi their rikomeye partners. ry'uwiteka This is the voice of God ribwira abantu gusigaho There will kureka be the kongera voice of God. gutandukana telling people not to divorce. abazaba baribeshe bagatandukana And people bakagira made the imyaka mistake myinshi of bazaza divorcing. bashakana buri wese ashakaho umugenzi They we will look for their partners. imana iravuze ngo God is saying icyo gihe kiraje nacyo that that time is muzakibonesha coming amaso to pass and you will see this being realized. niko uwiteka avuze Declares God. haleluya Hallelujah. data aho wankuye 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 uzushima imana aho yagukuye Be hari grateful habi to God for where He brought you Yagukuye mu from. byaha. He brought you from sins. yagukuye mu byaha He delivered you from Iguha sins. agakiza. And He gave you Yagize salvation. neza. He has done great things for you. oh haleluya Hallelujah. oh haleluya Hallelujah. ibyo mubona bikomeye binaniye Hard binaniriye abantu byananiye abantu Hard to people, bikomereye abantu impossible with man, biteye abantu ubwoba which had to refine people. witinya Fear not. nje nzabyuzuza ngo I will fulfill them. I am God. Hallelujah. haleluya Hallelujah. uyu munsi noneho ndabishaka mwami Today I nyemerera want it. ngendane nawe data Allow we me to uzubwira walk imana with ngo you. mana And nongeye thank guhinduka God, God, I am transformed again. noneho nyemerera ngendane Allow nawe me to walk with you. mvuye mu isi mvuye I'm mu turning byaha away from the world or from sins. nyemerera ngendane nawe Nyemerera ngendane nawe. unyemerere ngendane nawe Nyemerera ngendane nawe. nyemerera ngendane nawe Nyemerera ngendane nawe. nyemerera ngendane nawe Nyemerera ngendane nawe. unyemerere ngendane nawe Nyemerera ngendane nawe. nyemerera 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 ngendane nawe Nyemerera ngendane nawe. ngendane nawe Nyemerera ngendane nawe. nyemerera 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 ngendane nawe Nyemerera ngendane nawe. oh haleluya Hallelujah. uko mubona abantu barimo bubaka ibintu bikomeye As you see people building Amazu great things, akomeye n'ibintu with great bitangaje ku houses isi. and special things on imana earth, irambwiye ngo igihe kigiye kuzaza God is telling me that time will come. abantu bafite ubutunzi bukomeye People who have great riches or ikintu great cya mbere properties. bazaza babanza kubaka bazaza babanza bubakira imana The first thing that they will do, they will first build houses for God. n'abatangiye kubaka ibindi bintu Even ariko those who bazaza started basoza building bubakira other imana bavuge things, ngo but they will be igihe adding kirageze building for God, saying Turumva time has umwuka w'Imana come. atubwira We ngo can feel the twubakire Spirit of Imana. God telling us to build for kugira ngo God, abasenga babone aho so that basengera the worshippers may have kugira a ngo place abaramye of Imana worship, babone aho so bapfukama that baramye the mu worshippers may have a place to kneel down and
and worship God and pray to isengesho God. rirumvikanye A ry'Uwiteka praise heard by isengesho God. rirumvikanye ku Mana That praise heard to God. isengesho rirumvikanye That ku Mana praise heard to God. haba amashuri haba Whether ibintu in bikomeye schools, ikintu kizaza kibanza bazaza bubaka amashuri akomeye ariko There Imana will be iravuze great ngo schools, but God is hagomba saying that kuzahabaho sale nziza there ku will be a ishuri beautiful kugira ngo wall baramye in the, Imana in the babone aho school so that baramiriza they may worship God and bring God from that place. Amen. ibigo byose bizaza bigira All sale nini schools, nziza they will be having yo kugira ngo beautiful baze walls bahuriramo baramye Imana so that where they will umwanya wo meet and gusenga pray niko to Uwiteka God avuze and pray to God declares God. ndavuze ndi Uwiteka ngo I ahantu declare hose that everywhere hagomba kuzahaba igicaniro there should be the altar of God kugira ngo abantu babone aho so bapfukama that baramye people may Imana have a place to kneel down and worship heaven. haba mu bwato haba mu Whether ndege in haba ships, ahantu hose airplanes, everywhere. hagiye kuzahabaho intebe zimwe zirimo There abantu will be bagomba kuba some bariho seats. baramya bavuga Imana yo mu In ijuru some places or in some cities, they will be worshiping God, but everywhere. ubwo si ubwo byutse Is that not revival? ubuhanuzi mwabwumvise uko Imana iriho ivuga Have you heard what God is saying? ko murumva icyo Imana iriho ivuga Do you understand what God is declaring? ibidashobokera abantu ku What is Mana impossible biremera with man, it is possible with God. ibyo abantu batarota What badatekereza people do not expect to dream about, nibyo duhanuye ko that bibaye is what we are prophesying. nibyo duhanuye ko bishobotse That is what we are prophesying that it is nibyo possible. duhanuye ko bifungutse That is what we are prophesying that it is declared. mu munota umwe ngiye gusoza I'm going to wind up in a minute. ka twese duhaguruke Let us all stand up. ka turambure ibiganza twese dushima Let Imana us stretch out our hands and bless the name of the Lord. Mana turagushimiye kubw'ubuhanuzi Lord, uduhaye we bless your name for the prophetic words. turagushimiye kubw'ijwi ryawe We bless your name for your voice. turagushimiye ko utanze umugisha We bless your name for giving a turashimye ko blessing. uhinduye We amateka bless your name for changing the story of turashimye our ko uhinduye lives. ibyananiranye We bless your name for changing turashimye ko wongeye impossibilities. kuvugana natwe mwami We bless your name because you speak to us. dutangarije iteraniro ryera And we declare to the whole assembly yuko uri umwami kandi ufite that you're the zose Lord and you possess turagushimye ko all. utanga umugisha We n'amahoro bless your name for giving peace utanze and agakiza ku rubyiruko thank you for giving utanze salvation to the agakiza ku youth. bamama Thank you for giving utanze salvation to agakiza ku women. bapapa Thank you for the salvation winjiye to mu nguni man. zose z'isi For all the corners umanuye of the ubuzutse earth, you have brought down revival, imbaraga power, ijwi ryawe your voice, gusenga praise, gukiranuka no righteousness, kukuramya iteka and to the work of insengero zari God. zarabaye imisaka Churches that became zikaba zongeye ruins, gusubukurwa they are going to be zikaba zongeye renewed. kuvugururwa They are going to be kugira ngo batangaze refurbished inkuru za so that they Yesu may proclaim the urakoze news of kuri Jesus. umwami I bless your name kandi because you're urakoze the ko Lord, ukomeye Yesu and I bless your name because you're great. abaje mu nzu yawe Those who have come in your abatanze house, amaturo those who brought their abatanze contribution, icacumi those who paid their bose time, mbasabiye may umugisha they be mu blessed. izina ry'uwiteka dusenze In the name of the urakoze Lord, we bless your name. amen Amen. imana ibaho umugisha May God bless you. mwakoze mwese Thank you so much, all of you. ab'ingenzi bari mu nguni mwakoze Intercessors are in the corners, thank abaririmbyi you. mwakoze Singers, thank you. reka iyo mana tuyihe amashyi Everyone for applause to our God.